cruzpi mi tukuy musuyarka. Tayta Diosta phiñaqkuna kashpapish, paypaq churi wañushkamantami Dioswanka alli tukurkanchik. Ña alli tukushkamantami Cristo kawsakushkamantaka ñukanchikta kishpichinga. Romanos 5:10. Diosmi tukuy kriqkunataka perdonarka ñukanchikllaka wañuna kashkamanta. Kunan kay punllaka achka runakunami Cristopaq rurayka cruzpi tukurishkata yuyankuna. Shinapish chaypi karka mana kashpaka chaypi kallarirka. Mana kanchu krinata aqllanata yurina shuk mushuq kawsayta charinami. Ñuka wawqi panikuna kriqmi kani nishpapish ima allita mana rurashpaka ima allita kankari. Payka krishkallamantaka kishpiringachu imashi. Kashna nishunchik shuk kriq wawqi kashpa pani kashpa suranapish mikunapish illaqlla kaqta rikunkichikchari. Chashna rikushka hawa mayjan kankunaka sumaqta rilla allita churarigri saksakta mikugri ninkichikchari. Shina nishpapish cuerpopaq ima illashkata mana kushpaka allichu kanman. Chasnallatak pay krishkapish ima allita mana rurashpa rikuchikpika wañushkami. Santiago 2:14 manta 17 kama. Shuk ashtawan hawalla kaq ñanmi aqllanapaq katiyan. Shinapish kay kichki ñanta aqllashkamantaka kanpaq muyuntikpimi tentacionkunata kanpaq imashina krishkamanta phiñaq runakunata charinki. Shinapish Jesusqa tukuymi alli kanqa ninmi. Chika hucha illak espiritupaq poderta mikushanin. Bibliaka kutin-kutinmi kay munduka runakuna pandarishpa urmashkamantaka Dioswan phiñanakuypi kashkata riman. Kriq nishka shutita charishpaka kay mundumanka shuk Jesusta katikunmi kani mana kay mundupaq shuk katikuq kanichu nikunkimi. Kankunaka kay pachatapish kay pachapi imalla tiyaqkunatapish ama huyachikchu. Kay pachata huyaqka Yaya Diostaka mana huyanchu. Kay pachapi tiyaq millay munaykunatapish ñawiwan rikushpa munana mana allikunapish charishkakunawan hatun tukunapish mana Diosmanta shamunchu. Kay pachallamantataqmi shamun. Kay pachaka tukuy millay munaykunandik chingaringallami ashtawanpish Tayta Dios munashkata ruraqka wiñayta kawsakunqallami. Primera de Juan 2:15 manta 17 kama. Imamanta shikriqkunataka Yaya Dioska kay mundutapish kay mundupi imalla tiyaqkunatapish ama huyaychikchu nishka kanqa. Chika wakin kay mundupaq kaqkunaka Dioswan imashina alli kawsachun kayashkawanmi llakikunata charin. Chasnallatak shuk punllaka tukuy kay pachapi imalla tiyashkakunami tukurinqa. Kutin Diospaq munayta ruraqkunallami wiñaypaq kawsanqa ninmi. Kunan punlla millay runakunataka ama katichikchu. Chaypaq ranika yuyaymanta pacha musukyarishpa mushuq kawsayta kawsaychik. Chasnami Tayta Dios munashkashina allita rurashpa payta kushichishpa ima pandata mana rurashpa kawsay tukunkichik. Romanos 12:2. Shuk nishkami tiyan ñuku ukuman ñuku hawaman. Kayka nishaninmi kanpaq cuerpopi mana kashpaka kanpaq umapi imata churashkami hipataka kanmanta llukshinqa. Ima mana allikunallawan muyunchishka kawsakuqpika mana allikunami llukshinqa. Kutin imapish allikunallawan muyunchishka kawsaqpika allikunami llukshinqa. Kanpaq umapi musuyanqapaqqa punllanta Dios rimashka shimikunata tarpuy. Dioska kantaka ukumanta kanchamanmi musukyachinqa. Paymi kanpaq munaykunataka musukyachinqa. Shinallatak mishanqapaqqa podertami charinki. Wañushkakunapaq chawpimanta Jesusta kawsachik Diospaq espiritumi kankunapi kawsakun. Wañushkakunapaq chawpimanta Cristo Jesusta kawsachik pay Diosataqmi kankunapi kawsakuq. Paypaq espirituwan kankunapaq wañuq aychatapish kawsachinqa. Chay tukuymantaka wawqi panikuna ñukanchik kawsaytaka paymankunataqmi kanchik. Ñamana aychapaqta rurashpa kawsanachu kanchik. Kikin aycha munashka shina kawsakushpaka wañunkichikmi. Ashtawanpish Diospaq espirituwan tukushpa aycha munaykunata wañuchishpaka kawsankichikmi. Diospaq espiritu pushachun sakiqkunallami Diospaq wawakunataqqa. Romanos 8:11 manta 14 kama. Kaykunami may sumaq willaykuna. Chika kawsaypika ima tentacionta chari chimbapurakunki. Ima makanakuyta chari mana kashpaka ima llakita chari chimbapurakunki. Hucha illak espiritupaq podermi kanpaq ukupi. Jesusta wañushkakunapaq chawpimanta hatarichik hucha illak espiritullatakmi kikin kriqkaqpika kanwan. Kunashkakunatapish imashina kawsanapi mishanqapaq ministishka fuerzatapish kunkapaq. Kay espiritullatataqmi ñukanchikmanka kushka
aychapak ruraykunata wañuchichun. Kay espiritutami ñukanchikmanka kushka, paymanta willakuna kachun. Dios mingashkata paqtachichun. Shinapish, tukuy kaypika shuk rurayta charishkatami yachana kangi. Kallaripika, huchayillak espiritutami uyana kangi. Kutinkatikpika, kazunami kangi. Kanta huchayillak espiritu imata rurachun kayakpika. Kunanka, shuk propósitutami charingi. Pukllana pampapika, tukuy mishanakugrikkunami kashpankuna. Shina kashpapish, mishashkamanta hapinataka, mayhampish mishaklla hapina kashkataka, manachu yachangichik. Chaymanta kankunapish, hapingapak mishanakuq shinallata kawsaychik. Mishanakungapak allichirikkunaka, mishanata harkaypaktaka, tukuytami sakin, chingariklla coronata hapina kashpapish, chasna allichirishpami mishanakunkuna. Ñukanchik karin, mana chingarik coronata hapingapakmi, mishanakuq shina kawsakunchik. Ñukapish mayman chayana kashkata mana yachak shinaka, mana kashpakunichu. Ñuka makanakushpaka, wayrallapika mana waqtakunichu. Ashtawanpish, ñuka kikin ayshatami makakshina kasuchini. Shuktakunaman willashka hipaka, ñukarik chingarisha llatakmari. 1 Corintios 9:24 manta 27 kama. Krikashpaka, mishangapakmi kashpakungi. Imashinami kay kawsipakka, tukuy imakunata ruranchik. Tukuy imalla charishkata mana churashpaka, imata mana mishashunchu. Krik kawsaypaq paqtanami, Cristushina kana. Yuyaringi, kashpaqka premiota mishanmi. Rikushaka, shukalli mishanakuypi shuktakunata rikushpallami karuyan. Cristuta katinatami aqllashpa yuyarishkangi. Kutinkunanka, paymi poderta kushka katirachun. Tayta Dioska ñukanchikmanka, manchana yuyayta kuq espirituta mana kurkachu. Ashtawanpish, imatapish ruraytukuqta, huyaqta, kikinllatik harkarikta rurak espiritutami kurka. Chaymanta, apunchik Jesusta willanatapish, payta willakushkamanta preso tiyakuq ñukamantapish, ama pingarinkichu. Ashtawanpish, Tayta Dios llakita apaytukunata kushkawanka, kanpish alli willaymantaka llakita apaylla. Dios Mari ñukanchiktaka, paypaqlla kachun aqllashpa kishpichirka. Mana ñukanchik ima allita rurashkamantachu, chasnaka rurarka. Ashtawanpish, payllatagmi tukuypaq ñawpa, chasna ruranata munashka. Chaymantami, mana huyaypaqta Cristo Jesuslamanta huyashpalla, ñukanchiktaka kishpichirka. 2 de Timoteo 1:7 manta 9 kama. Jesucristopaq shuk katiku kashpaka, kunanmi arinina horas. Shinallatik, mishanakuypi yaykuna, tukuy kanpaq kawsaypi Diosta katirangapaq. Karullapi sakirishpa, shinallatik ñukanchikta ñawpaqkunata animachinaka, sumaqmi kay tukun. Alli yuyaykunata apamuy tukunmi. Shinapish, imashinataq mishanakuytaka mishanllari, mana aqllashka kashpaka, mana kashpaka, yallitik kashpanata manchakushpaka. Tukuy runakunami, ñukanchik ukupika chikan harkakunata charinchik. Shinapish alli willayka kaymi, mana sapalla kankichu. Diosmi kachashka, huchayillak espirituta, kunachunpish, disciplinarishpa katichunpish, ministerishka poderta kuchun. Kanmi kay mundupika, ima chikanta ruraytukunki. Shinapish, kaymi kanpaq kawsay, kutinkanllami imatapish aqllaytukunki. Diosta sirvi, katirayay, allinishpa sumaq chaytaka tukuy imalla charishkakunawan ruray. Chasnami kanpaq premiota, kay mundumanta kanllaman allichishkata charitukunki. Jesus tigranka kamaka, paypaq mingashkapi kawsay.